Dobrodošli na YouTube kanal Projekta Njemačka. Današnja tema su vozačke dozvole u Njemačkoj, kako položiti vozačku dozvolu u Njemačkoj. Budući da je tema jako specifična, pozvao sam jako specifičnu gošću danas sa sobom. Tako da ostanite znatiželjni i pripremite se kroz idućih par minuta saznati kako najlakše položiti vozačku dozvolu u Njemačkoj. Danas sa jednom mladom instruktoricom vožnje imena Mata Koparan. Bog Mata. Pa Mata je zapravo instruktorica vožnje već skoro 7 godina u Hanoveru, priča hrvatski jezik, rođena u Njemačkoj i zapravo ću prepustiti nju danas da se malo predstavi, da nam objasni svih ovih 5 postupaka koji smo spomenuli u tekstu što se vozačke dozvole u Njemačkoj tiče. Pa evo Mata, možeš početi. Hvala ti puno. Dakle, Matea mi je ime, dolazim iz Hanovera, tu sam rođena, tu sam odrasla, 23 godine imam i eto, 7 godina radim u autoškoli, prvo sam završila zanat u uredu i onda sam se zaposlila, to jest radila drugi zanat za instruktoricu vožnje. Dakle, Drago me je zamolio da vam malo objasnim kako šta do vozačke dozvole, pa ajmo krenuti. Znači, prvi dio vam je priprema. Što se tiče pripreme, trebate naći okulista gdje se naručite na pregled vida, naravno morate kao što ja ili većina učenika otići na taj pregled, jer bez naočala ako ih zatrebate ne smijete naravno voziti, te morate odložiti i položiti jedan kurs prve pomoći. Ja mislim da si ti tu stavio isto neki link. Stavio sam link da ljudi mogu u svojoj blizini pronaći taj Erste Hilfe kurs. Jednostavno preko stranica Projekt Njemačka odete tamo, nađete svoj Erste Hilfe kurs i odradite ovo što vam je Mata rekla zapravo. Da, tu najbolje nađite sebi koji vam termin paše, što prije to bolje. Oko 8 sati vam traje taj kurs i s tim potvrdama morate otići u ured za vozačke dozvole, to jest Straßenverkehrsamt. Znate sigurno na svi pojam Ausländerbehörde, jer tu smo svi jedanput u životu nekada bili, tako da to vam je u istom dijelu iste zgrade, ajmo reći, tako da ćete se sigurno brzo snaći. Sada, da biste mogli prinijeti tu prijavu u tom uredu za vozačke dozvole, morate sebi naći autoškolu. Ja vam preporučujem da uvijek nađete sebi tu jednu koja vam je ili simpatična ili blizu kuće ili posla, jer vam se isplati jer ne trošite puno vremena od do kuće do posla do autoškole. I kad ste sebi našli autoškolu, ste prijavili se tamo, onda tek možete otići u taj ured za vozačke dozvole, jer oni naravno moraju znati na koje ime autoškole će oni ti sve neke dokumente o pozadini posla. Reci mi molim te šta, ako se neko nalazi od naših čitatelja u Hanoveru i želi autoškolu na hrvatskom jeziku, koju bi mogla preporučiti? Sad me pitaš previše, ja znam samo, nas u Hanoveru ima 2 autoškole, to jest gdje sam ja zaposlena i još ima jedna druga autoškola gdje se može na našem jeziku. Pa da, evo, na primjer, kako se zove tvoja autoškola, da ljudi znaju gdje mogu doći, jel? Moja autoškola se zove Fahrschule 1. Dakle, nije moja, naravno, tu sam doslovno pola života svoga, tako da ono... Da. Razumijem. A reci mi koliko košta zapravo cijeli taj vozački ispit od prilike, da ljudi znaju? Pa opet vam je bitno gdje se nalazite. Znači, ako ste u nekom većem gradu, na primjer Menčet, sigurno ćete platiti vozačku oko 2500 eura, 2600 eura. Ovdje u Hanoveru prosječna cijena je se konta oko 2200-2300 eura. Znači, isto poprilično visoko. Da. A reci mi onda, nakon što smo to završili, onda imamo još izlazak na teorijski i praktični ispit, ali možeš objasniti malo kako to izgleda? Dakle, nakon što ste svi otišli na taj ured za vozačke dozvole, dobit ćete jedan račun. Bez tog računa, ako ga naravno ne platite, ne možete izaći na ispit. Znači, on vam je ta neka
gradivo na kojem se sve stvara. Da možete izaći na teoretski ispit, naravno morate ispuniti sve satove u teoriji, ali tu će vam autoškola isto pomoć, a ti si isto jako dobro napisao u svom tekstu. I kad položite teoretski ispit, ja bi vam preporučila tek tada, molim vas, krenite sa vožnjama. Jer je uvijek lakše odraditi vožnje sa jednom osobom koja već ima puno znanja, nego sa jednom osobom koja je tek počela teoriju učiti. Tako da, isto vrlo dobro napisano, imate jedan dio vožnji kroz grad, imate izvanredne vožnje i tek eto, kad ispunite sve to, možemo se pripremati na praktički ispit. A taj ispit... Ja sam samo nešto spomenuti, molim te. Ovi ljudi koji, na primjer, ne znaju dobro njemački jezik, ja sam našao jednu aplikaciju, zove se Führerschein Multilingual. Ta aplikacija nije najbolja zato što to nije aplikacija koja se plaća, ali ima sva pitanja koja bi dolazila na tom teoretskom ispitu, je li tako? Tako je. Prijevod nije nešto dobar, ali tako je to isto u ispitu, znači nemojte se pobuniti ako vam neka rečenica nije točno gramatički kako već, sasvim je to ok i otprilike 80 do 90% su doslovno istovita pitanja kao što su u ispitu. A kad neko polaže taj teoretski ispit, može li on tražiti da mu se da pitanja na hrvatski daju? Može, ali to morate već zatražiti kad odete na taj prvi termin u uredu za vozačke dozvole. Znači tamo možemo birati hrvatski, srpski, bosanski, jel? Tako je. Odlično. Mislim, hrvatski je jedini taj naš balkanski jezik koji je za to kao zapisan. Da. Ok, dobro. I onda sad dalje idemo na praktični dio, jel tako? Jel nam možeš opisati sam kao taj praktični dio ovdje izgleda? Znači, već smo pričali o vožnjama, a ispit nam traje 55 minuta od prvog čao, zdravo, ja sam taj, od zadnjeg doviđenja, sretna vožnja. U tom ispitu imate dio što morate voziti izvan grada, makar to bila autocesta ili Landstraße, a drugi dio je naravno po gradu. Te imate neke, ajmo reći, neke dijelove, na primjer parkiranje ili kočenje u izvanrednom stanju. To su vam neke dijelovi koje morate baš za ispit vrlo dobro naučiti. I onda ta neka evaluacija, znači one imaju svoj taj neki matrix tablet na kojem sve napišu, ispišu, pa vam taj tablet doslovno izbaci jeste li položili ispit ili ne. Naravno, nemojte se ništa pobuniti jer ipak ispitivač ostaje čovjek. Znači on vas neće baciti eto samo tek tako, nego će vam reći, objasniti lijepo zašto, kako, kud, čemu. I dobro, i možeš samo još ljudima objasniti, znači imamo dva zapravo rješenja nakon ispita, ili smo ga položili ili ga nismo položili. Sad dosta ljudi govori, ako je ne položiš nećeš moći određeno vrijeme polagati. Kako to zapravo izgleda? Koliko puta možeš polagati i koliko moraš čekati između dva različita ispita? Znači, od ispita do ispita imate kao neku zabranu vremensku od 14 dana. To je taj minimum. Koliko puta možete izaći na ispit? Pa eto, koliko god imate para. Da, znači nema neke granice, na primjer nakon 3 ispita da se... Nema te granice. Normalno mi moramo isto računati da su ti dokumenti, to je taj vaš položeni teoretski ispit, on je vrijedan godinu dana. Znači unutar godine dana bi se trebalo položiti, jel? Tako je. Eto, ili ga položite, ili vam nestanu pare, ili godina dana je finito. Da. A za ove koji polože, znači kad polože, šta im onda činiti, koje dokumente dobiju, kako voze, kako to onda izgleda? Pa, ili dobijete odmah vozačku dozvolu, znači onu karticu svoju i onda možete voziti. Ja bih vam preporučila da isti dan ispita, da ne sjednete više za volan, ili postoji druga opcija da dobijete papirić. Na tom papiriću piše kad ste položili sve te vaše podatke. S tim morate opet ići u taj ured gdje ste se prijavili, u Straßenverkehrsamt, i onda doslovno vi njima date taj papirić, oni vama datu vozačku dozvolu. To je to.
Da, znači... Bitno je, s papirićem ne smijete voziti. Zabranjeno je. Znači, s tim papirićem je zabranjeno voziti. Pa zapravo to je onda jako jednostavan proces, sličan je kao u svakoj državi Europe, samo eto to je problem tog njemačkog jezika. Ali ako se kojim slučaju nalazite u Hanoveru, slobodno posjetite Matejinu autoškolu, ona će vas sigurno naučiti voziti kako Bog zapovida, nećete imati nikakvih problema i neće vam morati dolaziti kazne od policije, jel tako? Tako je. Eto, hvala ti Mata puno što si odvojila vrijeme za ovaj intervju, što pomažeš zapravo našoj zajednici na projekt Njemačka i nadam se da ćemo se čuti još više puta u vezi prometnih tema. To je bilo sve o temi vozačke dozvole u Njemačkoj. Matej, još jedan puta zahvaljujemo što je bila tako ljubazna i omogućila nam sve ove informacije do kojih ne bi mogli nikako drugačije doći. A ako vas kojim slučajem zanimaju ostale teme, slobodno pogledajte ovdje koje videe smo do sada napravili i nemojte zaboraviti, lajkajte nas, pretplatite se na kanal, ostavite komentar i recite mi molim vas samo u komentaru kako ste vi položili vozačku dozvolu u Njemačkoj.